Kamazga alıp gelip alasın 100.000 so'm. Eko koş eko. Canım. Eko koş var. Uzakta akıratı var. Payvanlar! Kamazga alıp çıkıp alasın 100.000 so'm. Ulan abi. Ortadan var, Sünye var. Maşallah, buna emeğe hoşuldu. Ortadan ne palvan hareket kılıyor. 100.000 Kamazatçı alasın 100.000 so'm. Aksakal şuyla kaçın çok. Gel bakalım. Bir gün aksakal. Gelin ama. Şuyla kaçın. Ne? Surgoyan. Uzunluğun qarаңыздар. Туғандар Өзгөндөмүн. Өзгөндүн Кароол айылынан салам айтабыз биздин көрүүчүлөргө. Бул жакта Кылыч акабыз. Азыр Кылыч ака маалыматты берет бир четтен бул Сургояндын. Демек сизге Анарбек акеден келген. Базар Коргондон. Анда bir baştan kep kılaylı bu. Ulağından başlaylısa ha? Kılıç aka. Ulağı jantırı. Ulağı tamay. Ben 2 yıldan beri balam çoğat. Köp sorunlarga taşladı jakşılı. Anan şu örönde eldi barı tanıp dele kaldı attışı. El tanıp. Bul 2 yıl murun gelgen eken de kolunuzga. 2 yıl oldu. 2. yıl çağılıp atat. Çoğun jıyındarga çabыл atabı? Çoğun jıyındarga çağılıp atat. Keçeki Sovet'teki Karakılca'da kulakta da çağılıp. Salıp durduk. Torpaktın üstünde de öyle bitirdik. Videoları var, yüktep neme kılamız anan. Ben Anarbek'ten alganda öte zarıp kalgan eken. Linyasında ele sürüp attım. Keyin tanıganı barda Surkoyan dedi. Surkoyan dedi. Negizi bayağı videoda Surkoyan'da körüp bunları salıştırsam okşaştırıp aldım. Negizi murgu açı linya kança kızıkpayt edem degi. Linyada hem iş var eken. Buna. Bu atlardan zaman çıkmadı. Niye algan adamga rahmat aytıp ele meni çağıp atat baldarım. Menden algan adamga rahmat aytat şükür kalasa. Buna anan bul Anarbek degen çuak ağacının inisi olabı ha? Çuak ağacının inisi olam dep maga şondoy dedi. Ben sözüne şen öyle algamın. Aka şu barganda torpakka jetkende жылып кетпейт. Turganı şu stolbaga baylagандай turat dep aytkanda maga. Alып келгенде эртesi күн апардым. Айткандан да жакшы. Men ошо 2 günden keyin çalıp, oşa günde de çalıp rahmet aytkandım. Razı olgan ekensiz da? Razı oldum ama Anarbek'e razı oldum. Şunun aytıp satkan maga. Mana. Jemge de toygun emesken, jıyıl kurakala jemge toyup kişine başını kötörüp oynup da kaldı. Bul kurukta turdu bu? Bul kuğazık oldu bu. Ana, sağa. Aynen koymadım. Kuğazık bolgon at menen үйүрдө жүргөн аттын айырмасы өтө чоң да. Yürge koyulgan atlar dağı baldarımı alıp verip çaptırıp görgüm. Ben özüm köp yıldan beri zılıklı arılaşıp жүрген için bilip kaldım da sen. Bayağı yürge koyulgan at bir 2 jolu salıp mınday olganda telle bile mınday olup kaldı. Alıp ketip kuatlı joguraak bolot eken. Bul janыбар kuğazık bolot ekende. Anan жана келгенде да bir айтып калдыңыз. Менин аттарымы belin boşotkuzbay çaptıram dep kaldınız da ошол жөнүндө да bir айтып берсеңиz биздин көрүүчүлөргө. Bu кандай болуп калат? Эми айтсам мактангандай болот. Атты биринчи бул бакканда эмес таптаганда экен да. Ушул мен бир агаларым бар, ошол айтат да. Сабактан аны тааныбайм, аттын аркасынан көп жерге бардым. Ошол айткандай бул сабакты жакшы билесек да, аттын аркасынан жүрүп
Atты tappashta үйröndük da. Ondan atlardı taптap. Bular tavırga kelse de жүгүрөт экен. Негизи Жүгүрөт. тавында экен. Бир линиясы да эмес, тавда деп жүрдүм эле. Линияга ham карайт экен. Булардын линиясыга чында разы болуп кам бердим. Там бердим да. Бу жакшы сууган ат ошондо кыйналбайт, тердебейт да? Биринчи эми суйтканда терин алып, анан кичине чалып дыханиясын ачабыз го. Булар дыханиясы жетиштүү болуп калгандан кийин болду, мен 4 балам мен кыйратпа сайын чабып аракет кылып атат. Бириден бири дамал тур дебейт. Акам ага бериң десе, жемкам ага бер десе, шат түшүп берет, белин бошотпойт кечке. Чабат. Мына. Кечке ошондой чабылат. Жарап келатат ошондон бери. Кудай кааласа, ооба. Мына ушул аттар мына дем албай чоң жыйында чабылат экен туугандар. Сургоян. Энем Сургоянды алып келчи берирака. Жакындан тартайлы. Анан дагы маалыматын улайбыз туугандар. Гала 1 саат бузулбаса 1 саат деле турат. Ушулат. Ушулат. Аттын тумшугун көргөн болсо болду, мен узак. Тумшугу гана төнөт, каракашан тумшугу төнөт. Мына туугандар, видеолору бар дедиңиз, коюп кетебиз. Видеолорун жүктөйбүз. Мына ушул кара аттын ушу кашкасы чоң жыйында тумшугу көрүнүп турат экен. Мына бою канча чыгат? Бул деле 62-63 чыкса керек, 65 чыкпайт. 65 чыкпайт. Мына буйрса эми 60ка тартып ала берет бунда. Тартып ала берет. 60 плюс да. Буту колу, ден соолугу жебичи. Буту колу таза, жебиши жакшы. Туугандар, Улак болсо жүктөп апарабыз, каласа келип чаап көрүп алса болот. Андан шебиштүү. атка жооп туугандар. Аттын кабагы, моюну, көкүрөгү, буттары, негизинен буттары таза экен. Но карда дагы жакшы көрбөй калышы мүмкүн. Пайпактарды жакшы өзүңүз көзөмөлгө алып карап турат экенсиз да? Кал, өзүбүзгө 200 сомдук пайпак зорго алабыз, буларга 1000 сом болсо ham алабыз. Тура. Ошол жерге барып бир кой берели эми. Чуркаганын да көрсөтөлү. Анын акырында Сургояндын баасын айтабыз. Эми туугандар азыр жыйын чоңоюп кетти, аттар чоңоюп кетти, бирок мына ушул ат ишти кылат экен. Ортодогу да турган видеолорунда мен көрдүм, коюп да кетем. Буюрса кайсыл жерде улак болсо айтсаңыздар, атты апарат. Анан Кылыч ака, бу баасы кандай болот бунун? Баасыны эми өзү негизи бул баягылар айткандай баасы жок эле ат экен. Эми муктаждыкка сатылат экен. 12 миң деп атабыз. 12 миң. 12 миң доллар. Өзү беребиз. Негизи бесенийде адырына жеткен адам болду. ошондо сиз деле баягы ээс айткан бааны айтып атыпсыз да азыр, Сизге келгенде да ушундай баа менен айтылган. Ошондой баа менен айтылган, мен баалашып алганмын. Эми соода. Ооба. Сиз менен дагы баалашып, соодалашып алат. Соодалашып алат. Мына туугандар. Пулга сатабыз. Бир-экөө сурап турат, элге да салайлы деп. Мына бүгүн ушинтип туугандар өзгөндө мына Алла буйруган экен. Кылыч аканын жанына келдик. Кылыч акабыз өзү кичинесинен жылкыда чоңойгон экен. Мына саяп керек экен, аттын табын алышты. Жакшы билет экен. Мына 12 миң доллар Сургоян. Бою 1.60ка тартып аласыздар. Кылыч ака, содаңызга береке болсун. İşlerine ilgili Амин. insanın için olsun. Aytkanınız gelsin. Bereket versin Allah. Айтканыңыз келсин. Амин. İşlerinizi Allah Teala aldığına kadar cıldırsın. Рахмат. Жақсы kızın atlarını çıkarıp şöyle. Senin videoların көп жерден көріп жақсы тартатасың, жақсы. Рахмат ака. Мына туугандар. Ушундай чыгарылыш болду. Gazdan düşmedi. Amazdayda iki tane basın balonu. Nurlan.
Hazır gelet uyman karşı tavuk de. Yılan. Uyman karşı tavuk falan bir sorun ver koy. İlak geldi abi. Ekmeğe arasın koyuyor. Kavazlayla ekmeğe kavazlayla. Hayla kavazla ekmeğe arasın koyuyor. Transformer sen şükür gidiyorsun. Emeğe maşallah. Bir bay koyu veretti. Bu sorunu 5. oğlu bilişkirik. Maşallah zor. Allah razı olsun. Cumali Eke'nin ballarını